अहानबदा हुजु फाउबगी मरुइबा पाउसिंग पिजरी मणिपुर की वांगमदगी याउना लमदम असिदा खुंदामिनरिबा फुरुप कयाना सरुक यादुना तारा निपालक सुबा द ग्रेट जून अपराइजिंग एंड यूनिटी डे पालन थौरम पांगथोकली इमा लेबाकीदमक थवाई कटपगी वाखलोन ngasiगी मिरोल असिदा सुसेली हाइना पीएस देवाना फोंगदोखरे अमदी ngarangdagi layoiraba sana khongnang amagi matonda mai saklakpadagi miyamna angakpa poknakhre खुरुमजरी टाइम्स ऑफ मणिपुर न्यूज में ताबिरिबा पुनमकपु अरुणबलाना तराम नोक्सरी हौजिक फाउबगी मरुइबा पाउसिंग मियामदा संदोकना पिजरी मणिपुर की ngomkhai amadi apunbagi saktam kannanabagi asetpa फिरेफ अमा लौमिनबगी पांदमदा द ग्रेट जून अपराइजिंग एंड यूनिटी डे ऑब्जर्वेशन कमिटी ना सिंधुना हौखिबा सही सिंगदा पांगथोखिबगुम तारा निपालक सुबा द ग्रेट जून अपराइजिंग एंड यूनिटी डे की थौराम ngasi अथौबा अथौबी सिंगी याताफम ओइबा केक्रुपाता कंगलीपाकी वांगमदा खुंदाख्रबा मैतै सिंग अमदी लमदम असिदा खुंदामिनरिबा फुरुप खुदिंगमकी इसिल इनाव मियोइसा कयाना सरुक यादुना पांगथोखरे ngasi ayuk anganbadagi हौना यकायरोल इसै सकपगा लोइनना फुरुप खुदिंगमकी लाइनिंग लाइसोल पांगथोकलबा तुंगदा मियामना अथौबा अथौबिसिंगी खुबमदा हैकत लैकत तंबा अमदी मियामगी ओइबा मिफम पांगथोकपा लैखिद्रबा अथौबा अथौबिसिंगी इमुंग मनुंग थौदोक अदुदा अशोक अपन नंख्रबा सिंगदा खुदोल पोट पिबना थौरम अदुगी मपुंग ओइबा सक्तम ओइखे माइकै कयादगी मसा मसागी नाट की ओइबा फिजोल सेतुना लाखिबा मियामना लैखिद्रबा अथौबा अथौबिसिंगी खुबमदा मचु कयागी लई अमदी दुख थांगवई कनखी लैखिद्रबा अथौबी अथौबिसिंगी फोटो उबदा हैकत लैकत तंबा लाखिबा मियोइचा कयाना ममितगी मपि ताना तेंगथादुना कपनखी थौरम अदुगी सरुक अमा ओइना मियोइ कयाना लैबाकीदमक कथोकलबा ई दान तौबगी थौरम सरुक यादुना ई दान तौखी ऑब्जर्वेशन कमिटी की चेयरमैन पीएस देवाना थौरम मपु ओइदुना केक्रुपाता पांगथोखिबा मियामगी मिफमदा तोंगान तोंगानबा सीएसओ अमदी लमदम असिदा खुंदामिनरिबा फुरुप सिंगी लुसिंगबा सिंगना प्रिसाइडियम मेंबर सिंग ओइखी ऑब्जर्वेशन कमिटी की चेयरमैन पीएस देवाना इमा लेबाकीदमक थवाइना पोंथा पिख्रबा अथौबा अथौबी सिंगना चलंबा पाखोंदे इमा लेबाकी ngomkhai कायबबुदी थवाई थादोकपना हेना फै हाइबा असिनी असिगुमलबा वाखलोन असि ngasi मिरोल असिदसु चेली हाइखी यूनिटी अमखक मियामदा अखोय लेपी हाइबदुगी मयक सेंगना अताइबा अदुगुम नुमित असिना लाकपदा अखोय मसिदा मफम मसिदा यौबिरक्तना लै कटपा याउबिबा थौरम याउब लाकपिबसे मसिगी दमक्ता सिंज लांगजरिबा तरागा निपालक सुबा द ग्रेट जून अपराइजिंग यूनिटी डेगी माइकैदगी हन्न तराम तरामना ओक्चरी मयाम पुम्नमकी वाखन परिंग अदो अखोय पुम्नमंग चेनबो ओइमिनरसे हाइबो वाफमसे थमजरी ऑब्जर्वेशन कमिटी की कन्वेनर खुराइजम अथौबना ngasi हाइबा नुमित असि लैवाक असigi ख्वाइदगी थमोय सोकपा थौदोक अमा थोखिबा नुमितनी लैवाक असigi ngomkhai ngangnanaba honabada lamdam asigi miyamna thawai fauba pamude haiba utpagal loinana अथौबा अथौबी कयाना मरै बाकीदमक थवाइना पोंथा पिखी हाइखे थौरमदुदा सरुग्याबा लाखिबा मणिपुर की निंगथौ लैसेंबा सना जाउबा याउना तोंगान तोंगानबा सीएसओ अमदी मियोइ कयाना वाफम कया अमा थमलखी असिगुम थौदो अमु हलानिंगदे असी मक्सु हारिबा ngomkhai वाथोक से कोई सोल्यूशन पूरा सिम सोल्यूशन लैरे हाइबा नत्रि मसिगी जो अकीबा चाउना लैरिबनी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की करिगी देन केप की मता हुजुतो हंगबिरिदुनी को हाइदी असौ असौबा जून 19 दगी हेना चाउ याबा इशू मयाम अमा हेक थोलकदा मई होबा याबा इशू मयाम अमा कोइगी मांगदा यामना नंगना कोइगी चंगकदबै गायरगा लैबा मतमनिना आइदी लैबाक मियामसु सिविल सोसाइटी मयामसु अदुगा लैंगा इबा लैंगा पिरिबा मयामसु को अखोय हौजिति लैबाक सिगी अदुगुम लाकदबा अरुबा अकीबदो मदु साब मानना अखोय क्रमायना थेंगना सिगे हाइबगी वाखलोंदा याम कलेक्टिवली अखोय फार्म स्टेन अमदा अखोय याम यूनाइटेडली लेपदो मदुगी मतम ओयेना ngasi se phokje dumaina Every age group of the people of Manipur converge here to pay their tribute, to pay their respect, and to salute to all the martyrs who sacrificed for the state of Manipur to protect, to defend the territorial, political, and historical identity of Manipur. Today is June 19.
We call it the Great June Uprising Unity Day, and it is the day of national mourning, yet we believe the day of conviction towards protecting the national identity of Manipur. अखोई सुमाइना लेबाकी ओइबा थबक थरोमसिंगसिदा अखोई मनिउट की कांगुसिंगना संजिल्लकांदा मतेंग पांगबगी थरोमसिगी अहानबा जुन 19 की थरोमसिदी अहानबा ओइना पांगजाबनी हौजिक हौजिक केक्रुपाता ओइरिबा फिबम मयाम पुनमी एंग तामिनसी होखिबा 2001 गे अदुगुमला जुन गी तांग 10 गा मरीदा बैंकॉक ता हाइरिबा NSNIM अमसुंग इंडिया गवर्नमेंट अनि खुयेक पिनके खुयेक पिनबदुदा मदुगुम्बा खुयेक पिनबदो अखोइना ngasi फावबदा अखोइ मियामना खंगनरिसि बैंकॉक डिक्लेरेशन हाइना खंगने बैंकॉक तगी लाउथोरकपा अदुगुम्बा वाफमसिंग अदुदा इनरिबा वाफमसिंग अदुदा विदाउट टेरिटोरियल लिमिट साइबा वाहे ओंखक यावके अदुगी वाहे अवुम मदुनी हाना NSNIM नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड हाइदुना अखोगी नागालैंड दा चनरंबा सीजफायर अदुना मणिपुर योक्सिलके अमसुंग अवांग नोंफोगी मफम पुमनमक कोनसिलके मतम मदुददी अखोई मियामना हानादगी हौना तांदुना लाकपा मियामना यादे मसिगुम्बा मणिपुर यौहनबा यारोय मणिपुर काहनबा यारोय अदु हाइबदु हेन मयक सेंगना मणिपुर कायननब होनबगी अचौबा वाफम मदु मयक सेंगना नुमितुदा थोलके मियामसिंग इहो हौरक्खिबदुना अदुगुमलबा तांग 10 गा 9 बैंकॉक डिक्लेरेशन तांग 10 गा 3 दा तौनखरबा मतुंगदा नुमित खुदिंगी मियामसिंग थोलक्तना इहो कया अमा तौरक्के भारत की कॉन्स्टिट्यूशन मई थारक्के भारत की फिरान मई थादुना मियामगी असावबदो अंगक्पा फंगना हौरक्के अदुगुमलबा तांग 10 गा 9 नुमित सिददी मियामसिंगना थोलागांदा असेंबली तांगोई तुमना थादोखिबा अदुगा चीफ मिनिस्टर की बंगलो सिंह मिनिस्टर कया की बंगलो कया अमसु मैना तुमना थादोखे असुमना मथंग मथंग थादोरा गांदा अदुगुमलबा भारत की अदुगुमलबा समनरिबा अदुगुमलबा भारत की वाफमदा थवोइदबा अदुगुम मवोंग मानबा मणिपुरी मियामबु करिसु लेतना खनबदुगी अरोइबा तांकक अदु यौरखे असुमना अदुगुमलबा तांग 10 गा 9 गी मियामगी खोलाउदी अतै करिसु नते मणिपुर कायबा यारोय अपुनबगी सक्तम थुगायबा यारोय लॉन्ग लिव मणिपुर हाइबा वाहैसे मसी खक्तने अखोइगी अदुगुमलबा सोरोक्ता मियाम पुमनमंगना थोलागांदा लाउखिबा खोलाउ अदो मथंग मथंग चंगजिलकपा खोंजंगदा अदुगुमलबा गवर्नर की बंगलोदगी कापकिबा CRPF की नोंमै गुलीना ममन यामलबा अखोइगी अदुगुमलबा डेमोक्रेटिक ओइबा खोलाउ लाउजरिबा मियाम मरक्तुदा नोंमै कापसिनदुना थवाई कया अमा पिखमनाहनखि चीफ मिनिस्टर की बंगलोदगी कापकपा नोंमै मरु कया अमना अखोइगी लांजद्रबा मरैपाक मरमदबु काइबा पामजदबा मियोय कयागी मरक्ता कापसिनदुना थवाई न पोंथा पिखि असुमना मथंग मथंग नोंमै मरुना पांदुना अदुगुमलबा ममन यामलबा मियोय 10 गा 3 नुमित अदुदा सिखि अदुगी मतुंग तारकपा नुमित खरदसु मथंग मथंग सिरक्तुना असोपन लेरंबा सिंग सिरक्तुना मियोय 10 गा 9 ना अदुगुमलबा इहो अदुदा थवाइना पोंथा पिदुना तुंगा लेहौरिबा ngasi लेंजिन बिरिबा अखोइ पुमनमकना ngasi तंगदु लेताना खरा हिंबा फंगजरिबचे मियोय 19 अदुगी अदुगुमलबा थवाई अदुना मंतिकनरगांदा ओइरखिबा अदुगुमबा फिबमसिंग अदुनि मियामगी इहो अदुदगी लेप लेतना मखा ताना चंगजिलकी मथंग मथंग चंगजिलकपदुना मियामगी इहो वसिगी अकनबा साफु अदुना भारत सरकार खांगबा ngमखिदे मदुदगी जुलाई की तांग 23 ता हाइरिबा याना चेरोल विदाउट टेरिटोरियल लिमिट हाइरिबा वाफमसे भारत सरकार ना हंदोखि असुमना भारत सरकार ना मियामगी खोलाव असे अदुगी मते कल्ली हैबसी मयक सेंगना खंगगा हंदोखिबा अदो ngasi फावदा अखोइ मखा ताना चथरगांदा करिगुम्बा कांदा अदुगुमलबा हंदोखिबा मसाना खंगना हंदोखिबा वाफमसिंग अदो अमुकसु ngakpa मानबा अमुकसु ngakpa मानदबा मरै अनि लोंबगी मोंगदा ngasi फाव भारत सरकार ना मणिपुर लैंगाक असिदैसिदा मथंग मथंग चथदुना लाए मणिपुर मियामगी मथक्ता लाइफ फ्रेम की खरब मतुंगदा मखाताब पाउदा वॉलंटरी हेल्थ यूनिट कमिटी ना सिंधुना जून 19 गा मरी लैनना 19 सुबा ब्लड डोनेशन कैंप अमांगा सी रिम्स की डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन दा पांगथोक्रे थोरम अदुगा मरी लैनना वॉलंटरी हेल्थ यूनिट कमिटी के प्रेसिडेंट लायन जम
Sobha Sandrana haukiba chahi 2001 da thokiba laibak thiba thogdok amada laikhidraba athauba athobi sing amadi soktuna lairiba mioi sing adugi mafamda ikai khumnaba utpo oina ngasigi blood donation camp asi pangthokpani amadi ngasigi oina rims ta layengduna lairiba patients singi sangadaba blood sing cell amata laudana rims ki department of transfusion medicine na piri haiki rims ki blood bank khusam naraga hoigi trama palak suba blood donation camp hoigi 2001 gi 2001 gi adugumba Manipur gi ngamkai kaibe yaro yaiba adugumba ihaududa thawaina pontha pikraba amadi soktuna amadi haksangi phibam soinaiduna lehoruba amadi ihaududa saruk yabigi basingi mafamda kai khumnajaba utjaba oina athobasingda kathokpa I haina koina chahi khudingi sigumba blood donation camp asi pangthoktuna lakjabani Layoi kraba sana khongnang ama khanghodana mai saklakpadagi miyam mi painakre thogdog ase ngarang ayuk pung 8 lom tarakpa aduwaida Imphal West ki Langol Ningthau Laikai da laiba Langol Ningthogi laibungda hauriba chahi yamlaba sana khongnang adu nong marakta mai haurakibani hiramasgi matangda ngasi ayuk Forest Minister Shyam Kumar laktuna yengsinkre Minister gi maikaidagi su mai haurakpa si yamna angakpa thogdokni kanaguma miyoina maicham langsilambadagi chaklakpa oiramgani haina thajanari makha tana mi eng sangduna khongnang asi sidanaba paikhatpa yaba khongthang paikhatkani hairakhi khongnangji koi ngasi nongni mangdagi masak khangdaba mising manakta mai tharambadagi uji chahi yamabani maji chahi ji yam manungji koi khorakpa oda mai changhal dum cha kanda ngarang ju fire brigade muthatlabani du manungda tale hobon amu chakhalakpa adu ngasi Manipur fire brigade ki tandar like committee me am tandaraga sida si uji ki kannaba amadi sumba aribu uji Manipur tangkhalakpa malem tangkhalakpanina si hena koina mai ju ji hung phano koi muthatpa ngame koi masimak koi Manipur fire service ki sobe examen ni anai thami adu usa ki su ya angak pa hebtare manung je loina sakpa koi masaji saktaba adu ne koi masi karigumba laibra habatu madu koi na yam kupna koi thijel Hiramasigi matangda ikhoigi Tom TV ga khanana CSIR gi senior principal scientist Dr. Huidrom Bir Kumar ga telephone gi kuthangda wari sanaba amada sahi amsilakpa una siba horakpada u adugi mayai thangba saruktana hana kangba horai mai horakpa si sungsoi soidana kanagumba mioi kharana churup natraga mai horakpa yaba potlam sing manakta thamjallubudagi saglakpa oigani nakalamromda Langol Ningthau Luptin gi maikaidagi su thogdok asigi matangda FIR ama Imphal West Police Station da case file tawkre so fongdoke possibly madugi oibe yabadu akogi mainly magidi mainly akogi peno haitare ne mina tawor mani any forest mai sakpachi number 1 da oibe yabasi akogi human artificial firing set tawama ko adigi number 2 da temperature ye wang di nuksi sippa je thengai na kanda akogi spark thokpa haitare ne ko aduguma possibility khaleba adu akogi jidi mina thaba soi oini kaino da manungi magi ugi pitse ugi pitse pura kangaga maji akogi dry ore yamna light ore ko aduna madaida mai am thalok chukhi matam na mani the whole body gi manung sida chakada bhaitar mainly uji sahi angkholaga din ahan ba siba hor pose maya gi manung gi pit sida gi siba howe ma muje mapan dagi mogi bak gi sida bhaitar ne ko adu manung gi pitse siba ja sijal matung na mani uji gi yamna light ore ka chongang no le rane ba ko akogi kok to na adu hai ba kok sidi mai kitang he thengi ba da mai sa chak bhaitar ne aduna kanang mukharna moy aduda sum churup thakpa biri thapna ga churup thaka na man gajalang jaluba adugumba gi possibility wang lei bai tare Myanmar dagi puthorakba lupa lakh amarom gi mamal oigadaba foreign liquor ga konana mioi ani Assam Rifles ki kangbuna ngarang Indo Myanmar border oiriba Ganesh Gate manaktagi faraba mioi ani adudi nahakpam Risikant Singh amadi Thoksom Gunamani kawi makoi ani dagi tongan ba makhalgi foreign liquor bottle chambaga humpugani pan fagat pangamle fagalaba polam Singh aduga loinana mioi ani adu custom da khusinakre hairi Assam ki Lakhipur constituency ki manung chanalaiba Fulartal da gi Imphal forward changadaba Khwairakpa Tours and Travels ki ticket counter amang asi Fulartal da hangdokre thoramadu da sarugya kiba Khwairakpa Tours and Travels ki president Sagol Sam Birana nauna hangdokliba counter asina aikhoi masel gi marakta nungsinabagi mari setsin hanba ngamlagani makha na tongan ba mafam singdasu counter hangdoktuna gari thaba haujaragani haiki
14 Finance की General Basic Grant 2017-18 की मखादा साबा ललाम्बुंग मखोंग अपुनबा नुपी लुप की संगलेन गसी IMC की वार्ड नंबर 3 की कॉर्पोरेटर आइस नोटुन चंद्रना मियामदा खोसिन नखरे ललाम्बुंग मखोंग द लैबा लुप असिगी ऑफिस ता पांगथोकबा संगलेन खुसिनबगी थौरम अदुदा IMC की इंजीनियरिंग ऑफिसर CS मेनका लुप की प्रेसिडेंट M Sorojini वार्ड मेंबर M चित्रागंदा आइस मंगलेमसु सरुग्याखी लुप की मेंबर क्याना सरुग्याखीबा थौरम अदुदा कॉर्पोरेटर आइस नोटुन चंद्रना वार्ड नंबर 3 की कॉर्पोरेटर अमा ओइना मियामगी याइफनबा थबक कया तौदुना लाकली लुप असिगी संगलेन ओइना ngasi मियामदा कुसिनरिबा असिदा तोंगान तोंगानबा नुपी सिंगी खुत्सा हाइबगी तंफम अमदी सुफमसु ओइबा यारगनी वार्ड नंबर 3 की ओइनसु ममांगदगी असिगुंबा संगलेन कया अमसु साखरे मखातानसु साखिगनी हाइखी पावगी मरकथन अतेन ब्रेक अमतंग लौजरी खंगनजबा थासी की तरह निथोई की अयुक पुंग मरी तारक पदवाइदा इम्फाल वेस्ट की थांगई बन लाइरन हंजबा लेकाइदगे कराम दिना अतोपा मिंग कराम बाहाइरिबा मियोय असि यिमदगी थोकिबदगे थीबा खंगदना लेरकली मियोय असि येंगबदा चही 94 मुकी लेंगा ओइगनी फिट मंगागा इंची 9 मुक वांगी कुलै कुचु ओइ ममित खरा सेपे महाकना यिमदगी थोकिबा मतमदा अमुबा मसुगी ट्रैक पैंट सेटकिबगा लोइनेना अतिया मसुगी टी-शर्ट अमा लिटखि कनागुंबना हाइरिबा मिसक असिबु थेंगनबिबा नत्रगा उबिबा थोकलबदी मनाक नकपा पुलिस स्टेशन नत्रगा मखादा पिजरिबा कॉन्टैक्ट नंबर असिदा पाउ पिबिरकनबा नौलुकना खंगनजरीबा कराम ओंगबी nganbi leima wife of K Karamba mobile number 8259092217 natraga 8787668955. My name is Kumkum Gangmei. I'm a student of Comet. Comet's teaching techniques and tips for exam were very helpful. The teachers are very supportive, which inspired me to do well in my exam. I want to thank Comet for guiding me and supporting me throughout my preparation for the exam. In my opinion, Comet is the best coaching center. Nauka Hearing Aid Center Kumja listing ama chawpan marifom doi ki hona chai kuntra manga hena Notice India ahan hearing aid clinic mo ne lereklaba Nauka gi Imphal Center ma hangjare TV ma di phone gi konjel loinana nil khongum fam na tabang ngam da bi awaba mayok na di bana al kuding mag wabi rogano Nauka Hearing Aid Clinic ngasi maklengsin directuna completely invisible water resistant ama di rechargeable oda digital hearing aid hapiu tabang ngam gi pangalwana badom gi khangna chana ba single power si tambio ai khoi gi leifam di Nagamapal Main Road Phogoi Sangam Lekai near Community Hall. Mobile number na 6000954159. ब्रेक की मतुंगदा मखाताबा पाउ पिजरी नहान मखै न्यू दिल्ली दा कैंप तौदुना लैरखिबा मिनिस्टर अमदी MLA सेंग खरा इम्फाल दा थुंगलखरे ngasi nungthil इम्फाल गी एयरपोर्ट ता थुंगलखराबा सिंह अदुदी RD and PR Minister T.S. Bishwajit, Health Minister L. Jentakumar, MLA Dr. Sapam Ranjan, Khasim Ruiba, Awangbom Nyumai, Amadi Khetri Bireni, Imphal da Thunglakiba T.S. Bishwajit na Hauzik Sarkar Manungda Charangnaba Amadi Mod Khenaba Laite Haiba Yauna Wafam Kaya Amasu Fongduraki. Karigumba state government number akhwagi leriba hoi bias leramba yai leramdaba yai that is different thing aduga akhwagi leriba the portfolio lokthokpa haibasi CM ki prerogative te lai tawudabu handaki financial state da overdraft na hariba pose masi anauba ham banate adu akhwina prajana chingeramba yai overdraft haibasi congress ki matamda palinge so overdraft thoi
अदुबु मसी इंटरनेट ओइबा पोट अमनी अदु मणिपुर की पैसा नुंसा की फिल्म फतबनी अदु हौजिकी लैरिबा पोट अखोइना सरकार पालकपु मतमसु ओवरड्राफ्ट थोकितबा नते ममांगदा थोकी अदुबु सोल्यूशन बाय 21 ऑफ दिस मंथ दे अदुम ऑटोमेटिकली मागी पैसा वेज एंड मीन्स की लाकपु मतमदा अदुम लाक कनो लाकसगी दब नॉर्मल ताजगी दब पोनी अदुबु हंदकी मतांगदा स्कैम ओइना पुथोरकपसिना प्रजा म्याम द कंफ्यूज तोरकांदा पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट अमदी अखोइगी पावरने हेने काइथोकिबा हाबजे एब्सोल्युटली allegation and absolutely wrong haibase aina hajagani adu matamna purakani asumba kraidana adu truth is always there haibuduni adna akoina truth se we cannot hide the truth aduna koi lot pe yaroi adu matham puna me tholakani aduna ngaimina si aduga punamak akoi punamak se matamna afaba purakadabani matamna wayalakadabani aduga center leader sing lakani aduga makoina wan birakana kana na sumunu kana la mandando everything will come out in the public domain. ngasi ayuk angan bada kha thangba Kashmir gi Anantnag ki Bisbehra da laiba Maharma village da Indian Army Police amadi CRPF ki apunba kangbu amana sathakiba operation manungda Jaisi Mohammed ki lalhobu singa akan mamong da khud thoknakre thokdok adu da Jaisi Mohammed ki lalhobu ani Bharat ki lanmi ama sire amana soklaba personnel adu Srinagar hospital da laikanari ngarang numidang pung taruklom taba matamda Jammu gi Pulwama gi Arhilda sakhangdaba khutlai paiba singna remote control sizinaraga plan tawduna thamlamba IED ama pokhai hanbagi thogdokta army personnel ani sire tarana asok apan nangkre paw asin hai army personnel singna mahausa gum khongna patrolling salingai da car amada fit tawduna thamlamba IED pokhai handuna attack adu chatharakibani soklaba personnel sing adu Srinagar hospital da laikatnari BJP na Rajasthan ki Kotabundi parliamentary constituency de karakpa MP Om Birla bu NDA gi taragataret lak suba Lok Sabha Mikhal gi speaker Miref oina puthokre Om Birla nangasi numit yungba matungda nomination thajinkre Lok Sabha gi speaker sathariba nongju mifam gi humni chanba numit hayeng Khangadabani National People's Party Mizo National Front Lok Jan Shakti Party YSR Congress Party JDU AIDMK अपना दल अमदी BJD यावना पार्टी तराना ओम बिरलाबु सगोटकनी हाइना फोंदोक्रे ओम बिरलाना कुमसी पांगथोखिबा लोकसभा मिखलदा BJP टिकेटा लंबा तौनदुना कांग्रेस की राम नारायण मीनाबु बोट मसिंग लाख अनि मखाई की मथकता हेलगा माइफाकी सही यांखै गे तरे चुरबा ओम बिरला राजस्थान असेंबली की MLA अहुमलक ओरमी अदुगा कोताबुंदी सीट की MP ओइना हंदकसिगा अनिरक सुबनी पनबेयाई तरा तरुकलक सुबा लोकसभा की स्पीकर ओरंबा इंडोर की MP सुमित्रा महाजन दी हंदक मिखल थेंगनखिदे Sungsinaba Tripura government ki mapang oiriba Indigenous Peoples Front of Tripura na party asibu sagotchaba mioi sengi mathakta BJP sagotpa sengna leptana khut tharakpagi thogdok leptrabadi akanba khongjang sangsilakpagi mathakta laingakta sagotpa toklokpa fawba yai haina section wa thamkre ngasi Agartala da pangthokiba pawgi mifam amada IPFT gi wangangloi Mongol Debarmana haukiba June 13 amadi 15 da BJP gi mioi kharana IPFT gi luchingba ama oiriba Prem Sadan Tripura gi Gandasera laiba yumda landaraki atopa thodok amadana ambasada laiba AGM Jiban Joy Riangi yumdasu landaraki haina haiki mahakna makha taraduna handakta pangthokiba Lok Sabha Mikhal hek matungda BJP sogotpa singna IPFT amadi BJP nataba atopa party gi mioi singda khut thaba yumda akai atoi thokhalamba kihalamba thodok sing lepa laitana satharakli fibam asida IPFT na tumina laithokloi lagliba numit kharani asida achobo wakat khongchat ama chatuna thengnana bagi firep lawrakpa yai haina phongdokhi ngarang numidang China gi Sichuan province ki Yibin city gi Sangning county da Richter scale 6 yona hakiba UR da yamdrabada miyoi taraga mathoi laikidre atopa chamaga konithoi amana asok apan nangkre miyoi lising mari henbana saphaga daba mafam da thaidokre Sina earthquake center gi matung inna ngasi ayukta su magnitude 5.3 yoba sanil amasu lakhi lakliba pung kunmari da amuksu lakhi gani hairi miyam na lambi da senthoroktuna lainaki yung kai kayasu akai atoi thoki Ministry of Emergency Management na mi kanana ba rescue team mafam aduda tengbang polom kaya galoinana thajinkre hojik akai atoi marakta mi thibagi thabak kanna chathari panbayai Sichuan province asi yuhar toina haganba mafam amani kumjali sing ani nipanda province asida hakiba yuharda mioi lising mawdra hena sikhiba laikre hojik amuk sanabagi pau phangbigani
Social Development Athletic Union SDAU Texam Nasinba Anisuba SDAU Trophy 2019-7 side state level village open football tournament ngasidagi team kunithoina saruk yaduna Texam High School gi playground da hokre ngasi sanakiba ahanba match da Kaksing FC na ayang leima 10 thabu panjil ahum sinoda thoikre ngasi tournament hodokpagi thoram aduda Langathel Jila Parishad ki member Soibam Ongbi Chaubadevi ASD AU की प्रेसिडेंट सोइबम गंधा अमसोंग टेक्सम जीपी की प्रधान लांगपोलाकपम इबोयामना मथंगसिना चीफ गेस्ट प्रेसिडेंट अमसोंग गेस्ट ऑफ ऑनर ओइना सरुक याखी ngasi ayuk phone ki ba pausi singda kari kari maru eba pau yor bege hebdo me ampun namuk meng taminasi lamjingba times Nambul turel yauna Manipur gi turel mapan senggat pada mateng pangbinava CM na haijakre Lok Sabha gi ahanba mifam ngasidagi haukre Inner Manipur Lok Sabha mihut RK Ranjan Manipuri londa wasak laukre CAB gi mayokta khongjang sengsin ba hauragani miyam gi ayava logdana chatnarabadi sathiva falfangani Manpack Sangai Express Parliament session loiba phawbudi tumina leiba yana leiri Chief Minister na Prakash Javadekar unakre Chief Minister su Biswajit su ngasi thoraklani Pokna firm Delhi gi camp loishinduna ngasidagi Minister MLA Singh Imphal da hanaраklagani Ram Madhav Ajay Jamwal tang 18 da Imphal da lakani Turel Singh ngak senduna thamba ngamnaba senthang pibiyo haina CM na haijakre ngasi Kekrupata The Great June Uprising Unity Day pangthongnaba thorang loikre miyam na sintha leptuna saruk yabiyu Kep nahungna puthorklabadi any miyam gi laibak ishana lepjagani Nefip Dr. Nurse Singh na thabak leptuna khongjang changsinkre Singhi district singda famung yangkai gi Ayush Hospital sanava hairakle Zenda Kumar Huya Lanpao Juntara Nipan gi Mihar Supreme Court ki yathang ngaktuna sahi tara threat ki matungda case lokalabasu CVI na CRPF ki mathakta charge thagalapang ngamdre Chief Minister Birena Union Minister Prakash Javadekar unaduna turel mapan gi fibam semjinbada center na mateng pangpinava taksin kre August fawbu gi manungda lenga ke lusingba sindoklaba yai haina ngangnarakli Naharol gi thokdang Chief Minister na Union Minister Prakash Javadekar ga unakre Turel mapan semjin sajinaba ahenba senfam pinaba taksin kre North East da CAB sanahanba yaroi Parliament na namduna sanahanaba honabagi mayokta khongjang changsilagani Manpack Mara setpa sarkar ama thamduna sakwa thorang paikhanaba honabiyu Bimol Sadongkhul gi khunjasing na yabirabadi International University of Thangta linkhanaba honajage N Samarjit Juntara Nipan gi thoram pangthongnaba sem saba loire Devan Sanalaiba BJP gi lusingba singna Minister MLA Singh Hankinava khanghalakle Chief Minister amasung mahakpo sindokningba kangbu ngasi Imphal yauraklagani ngamkhai kanabagi khongjangda leikidraba singi khuvamda ngasi ikai khunaba utkadawri Ishal Express Kamjong District da NEIDP na sinduna get together gi thoram pangthokre miyamna pamliba awanba NEIDP na phangangani Samarjit The Great June Uprising Unity Day thoram gi damak sem saba loikre miyamna nungsina loina birabadi kunaidagi lapthok lurabasing asset oirakani Radeshyam Iraiba Leadership sinnava lobby sathanarabasu CM thoraklagani Finance ki portfolio Jaikumar da hanjilava yari Bangladesh Tripura amadi Assam dagi miyoisingna saruk yagani Juntara Nipan gi thoram pangthoknaba sem sare Anganwadi worker amadi helper singi wakat mi fam Loisila koda maruiba pau amuka hanna pijari Manipur ki wangmadagi yauna lamdam asida khundaminariba furuk kayana saruk yaduna tara nipalak suba The Great June Uprising and Unity Day palan thoram pangthokli Imalaiba ki damak thawai katpagi wakalon ngasigi mirol asida su cheli haina PS Devana fongdokre amadi ngarang dagi laiwiraba sana khongnang ama gi matonda mai chaklakpadagi miyamna angakpa poknakre hojik phawbagi wenadi Manipuri pau matang sida loijare mi eng tabiru punamapur arumlana amukka hana khurumjari